Siang ini kita mau belanja bulanan. Mumpung ayah lagi libur kerja. Iya. Kita mau belanja bulanan di mana, Kak? Transmart. Iya. Adek, mana Adek? Ini. Oke, ayah. Go. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah kita udah sampai di Transmart. Kita mau belanja bulanan ya hari ini. Sebelum masuk kita diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu biar kita terhindar dari virus corona. Terus di sini juga kita wajib ditem ya sebelum masuk. Ini tampak lantai 1 di Transmart. Untuk keperluan sembakonya ada di lantai 2 dan 3. Di lantai 1 ini banyak juga yang jual baju ya. Dulu sebelum corona di lantai ini banyak terdapat restoran, tapi semenjak pandemi ini udah pada tutup restorannya. Paling cuma tinggal 1 atau 2 aja yang masih buka restorannya. Yuk kita sekarang naik ke lantai 2 dulu ya. Ini lantai 2 dari Transmart Palembang. Lantai 2 ini banyak terdapat pakaian pria ya, pakaian wanita juga ada, pakaian anak-anak juga ada di lantai ini. Sekarang kita mau naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini pusat sembakonya di sini semua ya. Jadi biasanya kita dari baru datang kita langsung ke lantai 3.
Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Di Transmart ini mereka juga menjual perabot rumah tangga ya. Itu seperti kursi, tempat tidur, meja makan, dan lain-lain. Ini counter persabunan ini nih. Sabun cuci muka, sabun mandi, lulur. Ya, ambil satu deh. Ambil satu deh. Kasih ayah. Ini tempat sikat gigi di lorong ini. Ini pasta gigi, terus juga ada sabun mandi. Kita kalau pasta gigi tetap ya pakai merek Pepsodent. Ini kita ambil satu aja karena di rumah masih ada stoknya. Terus lanjut di depan itu tempat pecah belah semua ya.
Tuh, lumayan lengkap di sini. Makanya kenapa kita suka belanja di Transmart, karena tempatnya lumayan luas. Jadi anak-anak bisa bebas bermain. Ini ada piring-piring ya, piring, mangkok, cangkir, pecah belah, ini banyak banget nih macamnya nih. Situ juga ada hiasan dinding, ada frame, ada hiasan dinding. Terus ini piring-piring bahan melamin ya di sini. Pokoknya lumayan lengkap di sini. Yuk kita keliling lagi yuk, Moms. Di lorong ini banyak aneka panci ya, kukusan, presto juga ada. Di seberangnya tuh aneka untuk saringan ya. Kalau di sini lorong ini kayaknya tempat plastik semua itu, tempat benang. Nah ini juga ada nih Moms untuk perlengkapan anak ulang tahun, piring-piring plastik. Tuh walaupun nggak lengkap banget tapi ada lah ya. Terus ini ada rak piringnya, aneka rak piring nih. Ada banyak macamnya juga ini. Tapi rak piring yang kecil-kecil ya, rata-rata ya di sini. Terus ini kontainer-kontainer plastik, botol minum. Halo. Di sini juga tuh, di sini ada aneka untuk alat berkebun ya. Itu ada pot-pot bunga juga di situ, ada potnya. Terus ini ada celana juga buat olahraga. Ini ada tenda, ada kolam anak-anak itu yang digantung-gantung semua itu perlengkapan anak-anak buat renang. Ada juga kursi-kursi teras untuk santai. Terus juga ada aneka sepeda juga di sini ya. Kan lumayan juga, lumayan lengkap.
Alhamdulillah belanja kita udah selesai hari ini. Sekarang kita mau cari makan dulu ya, anak-anak udah pada kelaparan. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dadah.